kumtoa Murkomen katika kiti. Kwa mwera kuyatirika gucia Embu tenyere angikono kwenda kwaria yukariende cia kuna kunyere yuco kiri mutaika iga tigana na gavana wa Embu County sisi mutito mbarire no kwete Embu County tuanjende tuni unity na nitukwenda kuwatanira nigetha tukande kuwatana tutetherie thirikari ya William Ruto na deputy wake Professor Abraham Kithure nundu and development miaka no tigarite miaka iri niturenda tugie na manje mare mwena monyiri tutina tue turenda manje na tuenda barabara na tuenda overwa health na marua mengi nyamuci cionde na gukwenyikuo no gukwetu gutikuo kugukuma kuruta rorongo wa kuria Nyeri kuria mukoroine ucokerete Embu nitukwya next time usithubutu tafadhali na ningu request tutigwa twina thina na arata ni mauke ni mali Embu County ni maturetere mbia ni mauke tuvoe vamwe nituke maru monde nwate mundu ningwera kuwa ni senator Embu County mundu akwena rorongo na ruigenja